الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مسلم كبيت مسلسلة فانسا سترون درسمي ألنا مهار كوريا ميجندني نمادوك شروطه ميجا كورين نمادوك شروطه ترين حتر كما كباني بداليف اما فرتمانون على باغدكي نما شروطه ترين دخول الوقت اي وقت وانو وقت جهم ادي ايروغا افلاولوغا اسه بيان كورن فدن نمادوغه شروط تكترين اما مهم شرطك کی ادي اما ورغد شرطكي وقت وانو اي وقت وانو مگه كورين نمادو كوفينا نمادو رنگلن نوام දෙවන شرطك ألون بدالا فواني رفع الحدث حدث وركم إريكتم بحدث طاهر وكن هرم دين تمنا شرطك إزالة النجاسة نجس في الوادم شرطك كيا دي فواني نمادو كرا ميها गे فيراما حشيغندا أدينا نمادو كرا هنتن نجيهم طاهر وكن وون හතරවන ශර්තක එමෙ ෆෞගේ දරුස්ගා ඉස්ව කියා දිෆාවානි අවුර නිවා කුරුම්ගේ වාහක අවුර නිවා කුරුම්ගේ වාහකගේ තෙරෙන් එමෙ මුහිමු කමෙක්ගේ කොතුගා අලොන් ෆා කොල්ලම් බේනුම් වනි ෆිරේනාගේ අවුරයකි ෆූලා කකුලා දෙමෙදුගා වා හිසාබු එහෙන කමකු නමාදුගා දෙ කොඬු නිවා කුරුම නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වනි ඉරුෂාදු දෙව්වෆ එහෙමීමා අලොන්මෙන් එකණි හුර ගේගා ෆිරේනක නමාදු කුරිකමුගා වියස් එහෙනා මුණ්ඩෙන් අඳගෙන් එකණි කොඬු නිවානක නොත ගයම් හෙදුමෙ ටී-ෂර්ට් නොත ෆේරාමෙන් නුදා නමාදු කුරුන් රංගලෙන් නු විවාහක මිගොත මිදන්නවාදී බදමංග දතුරු මතීගා බයි මස්වෙරින් කන්නලි මස්බෝට්ටෝගා නොත දිගු මුද්දත හෆ්තාය දි හෆ්තා වන්දෙන් දතුරු මතීගා උලේරුගා ෆෙම්වරා හෙදුමා අදි නමාදු කුරුමා කංකමුග වර ලුයි කොල්ලයි වශයෙන් බදාකම් මා බෑරු බයකු නුති වෙන එහෙම් වීමා අවර නිවා කුරුම සමාල් කර නුදී ඒ ගාන්තා හරුම් ෆෙම්වරුන් කංකම සබකුරේ අනක හැමකනේ ෆූලා කකුදා දෙමෙදු නිවා කුගෙන් නමාදු සබකුරේ එකමකු එමියායන් ෆූලා කකුදුගේ ඉතුරුන් ඒනාගේ ගයල්ලාන හෙදුමෙන් ගමීහෙන් නොත ටී-ෂර්ට් එෆදෙච්ච එෆද ෆෝරුන් තෙරිකමෙන් හුරජ්ජ මීහා ඒනාගේ නමාදු සහ නුවානේ ඒනාගේ දෙකොඬු නුෆරුවයි එමෙ මෙවාහකවස් ඉස්වෙහිඟජ දැන් මිනිවන් අංහෙනාගේ අවරේකි නමාදුගා ඒනාගේ මූණු ෆියවා මුනි හෂිකඬු එම්වෙම මුලි අශිකඬු එනා නිවා කුරංජන මූණු ෆියවා නිසාමුන් දන්නවාලම් බේනුම් වනි අනොන්ත කුරීක දරුස්ක එවාක නුව දන්නවා කොවිඩ ගුලිගෙන් අලොන් මෙන් මිස්කිතන් ආයරු ගස් ගෑදුරු කමක නමාදු කරමුන්දී අදි එෆෝගා මෙදා මෙවස් අදි මිතාගේ සලොන ෆෙනගෙන් දේවා බේෆලුම් මාස්ක් වලුවාත කොවිඩ ගුලිගෙන් මාස්ක් වලන් අලොන් මෙන් දෙන්නවි ඒ වඩ වබාය රෝගා ෆිතුරෙ මුන්දාති අමේකනි මාස්ක් වල මෙන් නුන් ගේන්න නුකුම අදි හුරියාමෙන් ගේගා තිබෙගෙන් නමාදුත කුරමුන්දී එදොස්වර ජමාත මිස්කිතන් අවුම්බස් එදොස්වරති හුට්ටා දේෆා එයා එකුගා මේ රෝගා ෆිතුරුම් හුට්ටු මට්ටක රෝගා නුජේ මිහුම්බස් මාස්ක් වල නැසෙතරවි එකමක අස්ලකී එෆද බිරුවරිති කමෙන් නැතියාමුන් නමාදුග මූණු නිවා කුරුමකි මනාකම දෙන්න දෙන්නේ ෆද මූණු බුරුගා අලා අංගෙන කොස් එන හිලේ ෆිරෙනුන් තකක තෙරේගා නෙන් නම එන ගේගා නමාදු කුරයරුගා නොත අංගෙනුන් තකක තෙරේගා නමාදු කුරයරු මූණු බුරුගා අලාගේ නුවණ එයි අංගෙනාගේ අවරේකි නමාදුගා නම මූණු ෆියවා මුනි හෂිනු එම් විමා ෆිරෙම් බේෆලුන්ගේ තෙරෙස් මෙර රෝගා ෆෙතුරුමුගේ බිරුවරිකන් ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಸ್ವಾವನೆ ದೆಂಗ್ ಇತುರು ರೋಗ ಎಂಗ್ ಅಮಿಲ್ಯ ಜೀಫಾ ಉರೆಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಬೇಣು ಕುರುಂ ಫಿಯವಾ
ආමු හාදතෙක්ග මාස්කු නමාදන් අලායරුග ඒ මූණු ෆරූමකි ඒ රංගලු ගොතෙන් නු එහෙම එවක් දන්නවාද මියදු නමාදුගේ ශරුත උතරෙන් අලොණු මි බදාදනි ෆස්වන ශරුත ඒ ඉස්තික්බාලුල් qiblah qiblaya kurimatlu namaduge sharuta utaren mir sharutu fiyawa dengoti emme fau sharutu inshallah ewaaka kuriya darustawga genesena ei niyek gatun ei sharutu ekkamuga adi bay danna bekadun namaduge rukunek amuga ves kandaluwa ehmima miedu alonu badadani qiblaya kurimatilum mi sharuta namaduga qiblaya kurimatilumuge waaka kirika qur'ana adi me nabiya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun ekamuge macha dalilu libigembe Allah subhanahu wa taala baqara suratu ge 40 satya ge 40 atarunatu ge wahi kurabani qad nara taqallub wajhika fis samai فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره مياتك ميانني نبي صلى الله عليه وسلم مخاطب كرب الله تعالى وحي كربني قد نرى تقلب وجهك في السماء كذلك فان متب اللوا ودب اللوا كذلك فانو के मून फुड़ो एफुम मिफुरंग अमरु वातन तिमंग इदां देके वड गन्नवमे फह कदे फान रुहि वडा गन्न वड नवा क़िबले का अमक शवरन तिमन अस्कदांगे कदे फान कुरिमति कुरवा हुशीने असु विवाह के बेन्नने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का का नमाज कुरे विदुगा एकदे फान कुरिमति लेवी नमाजुगा मस्जिद अक्सोया ए नबी बे कदुंगे क़िबला नमस मक्का के शरफ वेरिकमा मतवेरिकं कदे फान गे हिप्पुलुगा एनुतुमा अदि ए मुस्लिमुंगे क़िबले का वुमन एकदे फानुगे हिप्पुलुगा ए एदुं अल्लाह ताला एवा एकन देनवडी के बाक मियातुगा मियंगवनी अदि एकदेगे फान मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एदि वडा गन्नवा एदि वडा गतुमा इफदन एकम बदल को देबाने का मियातुगा मियंगवनी එහෙම අල්ලාහ් තාලා වහී කරවනි ෆවල්ලි වජ්හක ෂත්රල් මස්ජිදුල් හරාම් කදේක ෆානුගේ මූණු ෆුළු මස්ජිදුල් හරාම කුරිමති කුරවවාෂේ වහයිතුමා කුන්තුම් අදි තියබාමිහුන් ඒ මූමන් තකුන්න තියබාමිහුන් වී කොම්මතනෙක්ගා රෂුම් බේරුගා විස් දතුරෙක්ගේ මතීගා විස් වී කොම්මතනෙක්ගා විස් ෆවල්ලු වුජූහකුම් ෂත්රා එතන එබයි මක්කාය මස්ජිදුල් හරාම තියබාමිහුන්ගේ මූණුත कुरिमति कुराशे नमादु कुरा हिंदुगा बकरा सूरत के सत्य के 40 नोवने तो अल्लाह ताला वही कुरानी वमिन हैथु खरजत फवल्लि वजहक शतर المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره अदि कदे के फानु कोम्मे ताकन नुकुम वडागन्ने विकमुगा वियस मस्जिदुल हराम वि दिमा कदे के फानु के मून फुल कुरिमति कुरबच अदि तियबामीहुं कोम्मे तनेग्गामे ए दिमाय तियबामीहुं कुरिमति दाशे अदि मिफदान बैतुल मक़दिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरिमति लब्बाके नमाज कुरव्वुं बदल कुरव्वा क़िबला बदल वेगन दिए इतुर कदे गफानो मदीना यं हिजुरे बडागत मफौगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असुर नमाज नोता बेरिवेतोगा दुआलु के नमाज उतर असुर नोता मंदुर नमाज उन्नवनिको क़िबला बदल मुगे आए बावले ले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब बेकदम मदीना के एकी अवतक एकी कंगोल तक का और मिस्कित तक फनुवा क़िबला बदल विकं मिसकुन्नंग एंगेबी ए मी हदीस तक मी आयत तक हिंगिगन दनी नमाजुगा अलोन में कुरिमतिलाने क़िबला यकी मस्जिदुल हराम कं कुरान का अल्लाह ताला मियोन अंगव एम क़िबला कुरिमतिलुं ए नमाजुगा कुरंजे है कमिक्कं मी आयत तक हिंगिगन दे हम फदान नमाज कुरंग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असा बेकदुं तरे बेकदका उंगन्ना देवी मी हदीस फुलो अदि कुरियंगुरि दरुस्तोगा वरक गिनांग अन्नान नमाजुगे रुकुंतक अदि नमाजुगे हेम बात मी हदीस फुलुगा वारिद वफावाति मी हदीस इल्मरेंगे अरेहुगा मशहूर वफावनी अल मुसीउ सलातु नमाजु नुबाको नोत नमाजु गोस्को कुरिमिया गे हदीस
komme haditha ka ves asami hadith ilmeringe ariuga nandeifaave e hadith faakur mattaka misalaka hadith jibril gefano ma nabiya sallallahu alaihi wasallam gariya ekadefan miskitu ga ennan ko wadagen islam kama iman kama ihsan kam ge waakan suwal denne vi hadith jibril ga nande vigemme ekota mi hadith nandefawani namadu mubako nota gosko kurimiyage hadith en ಗುಣಮೊಂ ಹದೀಸಿಂದರಿನ ದನ್ನ ಬೇಕದು ಗರಿಯುಗ ಎ ಇಶಾರೆ ಕುಣನಿ ಕೊಂ ವಾಹಕೆ ಕಂ ಬೇಕದು ದಿನವಡನವ ಅದೇ ಹದೀಸ್ ಕ ನೋತ ನಮಾದು ಕುರಂ ಸಹಾಬಿ ಬೇಕದಕ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕಿಯಾದವಿ ಹದೀಸ್ ಒಳಗ ಮಿಯನ್ನನಿ ಅಬೂ ಹುರೈರಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ವಿದಾಳುವನಿ ಮೀಯಕು ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿಸ್ಕಿತುಗೆ ಎಂ ಅರಿಮಚ್ಚಗ ಅಸಾ ಬೇಕದು ನಾಗೆಂ ಇನ್ನವನಿಕೋ ಮಿಸ್ಕಿತಂ ಮೀಯಕು ವದೆಗೆಂ ಗೊಸ್ ಮಿಸ್ಕಿತುಗೆ ಫಳಿಗಾ ಹುರೆ ನಮಾದು ಕುರಿಯೆ ಅದಿ ಎಫ್ಫಾವ್ಗ ಏನ ನಮಾದು ನಿಮಿಗೆಂ ಅಸ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಯ ಅರಿಹ ವಡಾಗೆಂ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನ ಸಲಾಂ ದೆನ್ನಬಿ ಏ ಇದಂ ಎಕಲೆ ಫಾನುಗೆ ಏ ಅಸಾಬೆ ಕದುನ್ನ ಕುಗ ಬಾರೆ ಇಶಿನ್ ಮಟ್ಟಕ ಎ ಬೇಕದಕ ಸಲಾಂ ದೆನ್ನಬಿ ಹಿಂದು ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎತನಂಗೆ ಹಾದಿರುವಿ ಸ್ವಹಾಬಿಯ ಸಲಾಂ ಬಲಾಗತ ಮಫೋಗ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿ ಇರ್ಜಿ ಫಸಲ್ಲಿ ಫೈನ್ನಕ ಲಂ ತುಸಲ್ಲಿ ತಿಬಾ ಎಂಬುರಿ ಗೊಸ್ ಅಲು ನಮಾದು ಕೊಗ್ಗೆಂ ಅನ್ನಾಶೆ ಹೇನಿ ತಿಬಾ ಅದಿ ನಮಾದನ್ನು ಕುರೆ ಎಬೈ ತಿಬಾಗೆ ನಮಾದು ಅದಿ ರಂಗಳೆನ್ ನೂನೆ ಅನಕಸ್ ಎಮಿಯಕು ಗೊಸ್ ಎಫರಾತ ಜೈ ಮಿಸ್ಕಿತುಗೆ ಬಾಕಿ ಹಿಸಾಬೆಗ ಹುಟ್ಟಿ ನಮಾದು ಕೊಗ್ಗೆಂ ಅನಕ ಎಂಬುರಿ ಅವನು ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದೇವನ ಫಾರಬಸ್ ಎಫದಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿ ಅನಕ ದೇವನ ಫಾರಸ್ ಎಮಿಯಕು ಗೊಸ್ ನಮಾದು ಕೊಗ್ಗೆಂ ಅವನು ತಿಮ್ಮನ ಫಾರಸ್ ಎಫದಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವುಮು ಎಮಿಯಕು ದೆನ್ನವಿ ತಿಮನ್ನಯ ಮಿಯವ್ವರೆ ಇತುರ ಮಂಗಳ ನಮಾದು ಕುರಾಕ ನೇಂಗೆ ತಿಮನ್ನಯ ನಮಾದು ಕುರಂಬಿಗೆ ಉಂಗಣ್ಣ ದಿವ್ವರ್ಷ ಹೇಮ ಸ್ವಹಾಬೀನ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನಮಾದು ಕುರಂ ಉಂಗಣ್ಣ ದಿವ್ವಿ ಬೈ ಬೇಕದು ಸುವಾಲ್ ಕುರವ್ವಾಗೆ ಅದಿ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನಮಾದು ಕುರವ್ವಾಗೆ ಅಸಾಬೇಕದುನ್ನ ದಕ್ಕವಾಗೆ ನಮಾದು ಕುರಂ ಮಿಸ್ತಕುನ್ನ ಉಂಗಣ್ಣ ದಿವ್ವು ಮಟ್ಟಕ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿಸ್ಕಿತುಗೆ ಮಿಂಬರಂ ಅರ ವಡಾಗೆಂ ಹುಣ್ಣವಾವೆಸ್ ನಮಾದು ಕುರವಾ ಫೆಬುರಿ ಎಹಮಿಮ ಇಫದ ಬಸುಳುತ ಉತರ ಮಿಹಿಮೆನಿಗೆಂದನಿ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಒಳಗ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿಯಕು ನಮಾದಂ ಹುಟ್ಟಿ ಹುರೆ ನಮಾದು ಕುರಂ ಫಶಂ ವೆಜ್ಜನ ಮಹದಾನಗೆ ಕಿಯಾದೆ ವಮು ಹದೀಸ್ ಕುರಬನಿ ಇದಾ ಕುಂತ ಇಲ ಸಲಾತಿ ಫಅಸ್ಬಿಗಿಲ್ ವುದುಅ ತಿಬಾ ನಮಾದ ತೆದುವೆಜ್ಜನಮ ನಮಾದು ಕುರಂ ಎದಿಜ್ಜನಮ ಫುರಿಹಮೆ ವುದು ಕುರಾಶೆ ثم استقبل القبلة فكبر دن يفاوغا نماذ كرمتكا كوسه ಹುಟ್ಟೆತನ ಹುಟ್ಟುಮ قبله ಕುರಿಮತಿ ದಾಶೆ ಎಮೆ ಹದೀಸ್ ಒಳಗ ಸ್ಮಿಯನ್ನನಿ ಇಬಾ ವುದು ಕೊಗ್ಗೆಂ ಅನ್ನಾಶೆ ನಮಾಜ್ ಕುರಂ ಎದೆ ಮೆ ವುದು ಕುರಂ ಜೇನೆ ಫುರೆಮ ವುದುವೆ ಎಫಾವಗಾ ನಮಾಜ್ ಕುರಂ ಹುಟ್ಟೆ ಹಿಂದು ಕಿಬ್ಲಿಯ ಕುರಿಮತಿ ದಾಶೆ ثم استقبل القبلة قبله ಕುರಿಮತಿ ದಾಶೆ وكبر ادي تكبير كياشه ثم اقرا ما تيسر معك من القران अदितिबाया कुरान फसीह भी मिंबर किया वाशे मिसोय बुखारी की रिवायत अदि हम बुखारी के एनु हदीस तन्न बेकलुं के रिवायत होगा एफ होगा फातिहा सूरे किया वाशे हदीस कुरबी एमिमा मी बसफुल तकुं एंगिगन दनी नमादं हुट्टे मिहा क़िबले कुरिमति लांजे नेकम दंगति क़िबले कुरिमति लुमुगा अलुगनु में अमलु कुरानी किनेत्तो ನಿಗತುಂ ಬಲಾಯಿರುಗ ಸೀದಾ ಕೌಬತುಲ್ಲಾಹಿ ಗೆಫುಳು ಫೆನ್ನಂ ಹುರಿ ಮೀಹಾ ಎವಹಿ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಹರಾಮ್ಗೆ ಎತರೇಗ ಅವ ಮೀಹಾ ಕೌಬತುಲ್ಲಾಹಿ ಗೆಫುಳ ಸೀದಾ ಕುನಿಮತಿ ಲುಂ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚ ವಾಜಿಬುಗೆಂಬೆ ಮಿಸಬಬಟ್ಟಕ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಹರಾಮ್ಗೆ ಬಿಮ್ಮತೀಗ ಮುಷಿಜ ಎತಂ ಬಿನಾ ಕುರುಮುಗ ಎತಂ ಬಲಟ್ಟ ಇದಾರನ್ ಗೆಫುಳಾ ದಿಮಾಲ ವಾಣೆ ಗೊತ್ತ ಮುಷಿತ ನೋತ ಬಿಮ್ಮತಿಗ ತರಿಮುರಿ ಜೇವಮುಗಾವೆಸ್ ವಣಿ ಮೀಸಕುನ್ನ ಫಸಿಯ ವಾಣೆ ಗೊತ್ತ ನಿಕಂ ಕೊಫ್ಫ ಎಹಂ ಮಿಸ್ಕಿತ್ತಕ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಹರಾಮ ವರಬ್ಬೊಡ ತಫಾತ್ ಐ ದುನಿಯೆಗೆ ಕಂಕೊಳತೋಗ ಹುರಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಿಸ್ಕಿತೆಗಾವೆಸ್ ಗಿಬುಲ ಮಿಹಿರಿ ಎ ದಿಮಾಯ ಏಕಮಕು ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಹರಾಮಕಿ ಎತನೆಗ್ಗ ಕಾಬತುಲ್ಲಾಹಿ ಗೆಫುಳು ಹುರಿ ತಂಕಮುಗಾವೆಫಾ ನಮಾದುಗ ಕಿಬುಲೆಯಕಿ ಕಾಬತುಲ್ಲಾಹಿ ಗೆಫುಳು ಕಮುಗ ವೀತಿವೆ
masjidul haram ga gibule ki hama washagen kurimati leve gotan onna kame nahimema emiskitu ga ulangum manna miyas gibule kurimatlane irumatim manna miyas gibule kurimatlane uturunna dekurum manna miyas gibule kurimatla miskit terega emme moonu kurimati vaagota wabburengen onnane alormenna miedu etanan hajjan umraya da befulunnan emanzaru adi amadu fenifamani adi tv kabatullah gefulu kaariga kurave tawafa namada alormenna abadu eba fene ehmima emiskituga washagen qibla hunnairu ekkolon namada hunna mihaya anekkolon namada hunna mihaga moonu kurimati wane mi miskituga nota duniyage hen kankolutaga hunna miskittawga efadan ekan nuviyekkamaku den oti egota qibla kurimati duman onna iruga mista kunnan ekan bayan ko dinumattaka masjidul haram ge terega mushija hunnane qibla waaguta bera hamem miskituge mihrami sarahadduga ves mulin ekko qibla waaguta mushija hunnane hame eko masjidul haram ki war bodu thani alonme mimanna miskittakuge eta gune bodu etaga effara million 2 million ha mihonna namadu kurave rajyege aabadiga molane adi million hama nuwegen em visnadaba etanuge bodumi ehma etan bori bori nagafa hori miskite kamuga vi hindu kawatullah gefulu nofenna gota faren nuwata tane hisabutoga bay mihonna ibula eba olego vesve eba masjidul haram terega ay huriha kolakun ibule kurimati leve miskite vima ehmima miya ekuga masjidul haram terega bay mihonna ngolegen ibule khilafa vesti beve godde efada manzare fenijjenama emihaka qibla hurikolo bayanko dinumaki ehem miyunge machan hori wajib misaka sunna namaz kor hori miyakos qiblan noondi malaka ena horjenama ena qiblan hori tan namaz huddas bayanko di bunadi ena amburowaden jehena masjidul haram ga vejjenama danna bekadu vidaloni masjidul haram nooniyam egemanaki efulu lola fenna hisab ga horjenama gefula sida kurmatlan jehena masjidul haram beruga vejjenama makka ga e miskita gefulu hunna miskita kurimati dumun gibule kurimati levuni adi danna bekadu vidalawani makka beruga nama makka ya kurimati dumun ei gibule kurimati levuni kamuga ibn usaymin rahimahullah vidalawani egota danna bekadum ewaka genes devwa fevani qibule kurimati dumuge goy mistakunna bod sikundiya visnade vumattakai misamanuga miskittan bina kurefa mihunnani ege hisabuta jahagen samuga beenunkogen gibule badage nehmima masjidul haram sida kabatullah gefulu fenna hisabun berugawa mihayan uti qibla huri dimaya kurimati dum rajya ganama qibla huri dimaya ki ulangu bi irose bitaki muli rajya gas qibla huri dima irose dimalum udakam utura kaccha vagotan hurejjanama rajya ge huriha kankole gaves qibla ya kurimati lefayne hunnane danna bekadu vidalwani egotak ehunna katimenuga kuda kuda tafaten hurumaki namadu rangalwane kameke namadu sahawane eke maane ki badama henga de miskitu ganama mihiri samugaya miskit bahatta adi safuta ves fahaga kureifa eka miskitum beruga ukuru duwa niho magumati ga safada eruga miskin huri katimena vure kuda kuda tankole tafatu fa hurumakum emi hunge namadu baatilen nuwana baymiyum hure hukurdu magumati bar boduwegen maguhun nagota mihun gibude tibeti be kama kambodogen bahaka dakkafa maguhun nagota e katimin tafatu efa mihun tibbas
e bita ibula hunna bitam emihun tibejjaka muga waanama namadu sahawane ibula hunna bitare midannawani alonumenge divehi rajyega utura nuwata dekuna miyeku kurimati laafinama ibule kannun ehureveni ei gibulaya ure bodan ena heri bitaka jehevifa irwara kola kurimati len horechna me neheri gibule furagastige ehne kamaku hulangu faratan ena kurimati laafinama enage katimin adi ekko dimanu vies heri ibula huri bita ena kurimati leifa ehme ma ibula huri bita kurimati lagen munnaka muga waanama enage namadu sahawane ek hatimenuga kuda tafaten hurikamuga vies ekamuka ehenennu ibula huri hulaga ekam ena huri ira nuwata ena huri dekunan utura ei gibula huri ekko gibula huri dimaya ekko mulin khilafefa ehsabun ena qibule kurimati leife nun eriki efadan ena namadu koffi nama enage namadu rangalen nuwane Hema demme denne fadan gastuga miyaku gibula huri bin nota gibula huri dima e fali fiyawa hem faliyakan emburi hure gastuga namadu quranama enage namadu batil wan mikota miyaku aslo oligennuni amalu nukurane fahare galon aduha olen ekam sida engifa nota baddalu efenne fahare ga sihuru ha hu rahada miyaku enon dimalakam puredana sihuren hadambegen shaytanayen alukan kurambegen sida gibulaya idikolavves sihurwen namadu kure emihunge beenumaki shaytanun rusum sunnata khilafum Allah taala ge amra khilafegen nuni efada sihurenwen hade hedene e sihuruge asare masekkaten nukurane egotan amalu kokgen menuvi den oti qibule kurimati nuda kura namadu nuwata qibule kurimati lun uzuru veriwa miyage namadu sahawane hataru halate ebave qibule kurimati nulies kamaku nuwata nuleve tiwe nama kura miyage namadu sahawane hataru halate ebave emme furtama kamaki demme alawno ibara kuram midannawali fadan qibule kurimati luman kuladanakan libifa nuwa miyage namadu qibule kurimati luma kuladana vefa nuwa mihunge tereng emme furtamanu faha kollan ade alonmanne emme fasen visnene misalaki balienduga hospitaluga emmiyeku ena amillet teduwe gibule kurimati nudeve wara balienduga balefa hospitaluga emmiyeku e endu gibule kurima amurala vene gon nengetaku ehem vejenama ena qibule kurimati nudaves namadu kuranjena nota misalaka bodu operation ekoggen holuta binnan gosken nota efada kamaka hure ICU ga baba fengiruga ICU ge endutan hore gibule kannun e amburade wen gota vesnei ehem vejena maqibule kurimati nuda ena namadu kuranjene efada halatuga ena ki gibura qibule kurimati duma uzuru veriwami demme denne efadan gibule kurimati duma nukulade anen halataki daturuge matiga wa miha misalaka mizamanuga khasako matinda botuge dature kuramun dairuga matinda botuga jaga mihunnani waran haniko komme miye kasmini beni seaten ha jaga madu e alainegga namadu qurane jaga hure saudi arabia ge alenga namadu quran mihunna jaga hada bahatta fa hure gagadaka hataru fas mihunge desaf hedewar jagove efada flight ek ganama etana gos namadu kureru gibla huri dima badafa adi flight ga honna samugan ebula huri dima bune veste emihun jena gibla kurimati lang ehne nu aamukom mi daturu kura ghairu muslimun ga flight tauga e matinda bodu daturu kuramun da dimayaki gibla nunka muga wanama e flight uge terega ena namadu kura jehalatuga gibuden emburumaki ena fasiya kamennu
ಮತಿಂದ ಬೋಟುಗೆ ಗೊಂಡಿ ಅಂಬುರಾದೇವಕ ಸ್ನೂರ್ನಾನೆ ಏನ ನಮಾದು ಕುರಾರುಗ ಗಿಬುಲೆ ಕುರಿ ಮತ್ಲಂಗೆ ಎಂಬುರವೇನೆ ಗೊತ್ತೆ ಸ್ನೂರ್ನಾನೆ ಎಫದ ಹಾಲತೆಗ್ಗಾವ ಮೀಹಾವೆ ಸೆವನಿ ಗಿಬುಲೆ ಕುರಿಮತಿ ದುಮನ್ ನುಕುಳತಿಫ එහෙම වීම ඒන හුරි කොලක නමස් නමාදු කුරංජේන ඉස්ව දෙන්නේ ෆදන් නමාදුගේ ෂරුතු තකුගේ තරෙන් වගුතු වනුම් ෆියවා දෙම්මෙ දෙන් කොම්මෙ ෂරුතෙවස් කොලදාන වෙගේ නුවාමීහාය ඒ ෂරුතුස් නේන ෆුරියම නුකරේ ජන මාෆ් වෙගෙන් වෙ මිසාලක අවර නිවා කුරන් නුදිබේ මීහා ඒන ලිබුණු මිම්බරකුන් අවර නිවා කොග්ගේ නමස් නමාදු කුරංජේන ಗಿಬುಲೆ ಕುರಿಮತಿ ನುದವೆ ಹಾಲುಗ ಬಲಿಯಂದುಗ ಎಮ್ಮಿಯ ನೊತ ದತುರುಗೆ ಮತಿಗವಾಮಿಯ ಇಬುಲೆ ಕುರಿಮತಿ ನುದಾವೆಸ್ ನಮಾದುಗೆ ವಗುತು ಫಾಯತುಮ್ಗೆ ಕುರಿ ನಮಾದು ಕುರಂಜೇನ ನೋತ ದತುರು ಬೆರಿಯ ನಮ ನಮಾದುಗೆ ಲುಯಿಕಂ ಎಬ ಒಯ್ ಜಮ್ಮುಕೊ ಗಸರು ಕುರುಮ್ಗೆ ಲುಯಿ ಎಹಂಬಿಮ ಏನ ಲುಯಿಗ ಹಿಫಾಗೆ ನಮಾದು ಕುರವೇನೆ ನಿಕಮುಗೆ ದಲೀದ್ವಸ್ ಎಬ ಒಯ್ ಐ ತಗಾಬುನ್ ಸೂರತುಗೆ ಸೋಳವನಾಯತುಗ Allah Ta'ala wahi Qur'ani fattaqullaha mastata'tum faitiyabamihunna kuladanavi minbarakum tiyabamihum Allah taqwa verivasha tiyabamihunna kuladanavi minbarakum tiyabamihum Allah kiyamam vasha ebahi ene kuladanavege nuakame nukurave kame vejanama e ilahu ene afu kodevwan gibule kurimati nuda namadu kurumuge devana halataki ಅದುವ್ವಂಗೆ ಬಿರ ನುವತ ಅಮಿಲ್ಲೆ ನಫ್ಸ ಫಿಲಾಗೆನ್ ದಾ ಮೀಹಾ ಹಂಗುರಾಮೆಗೆ ಮತೀಗಾವ ಮೀಹಾ ನುವತ ಅದುವ್ವಂಗೆ ಕಿಬೆನ್ ಸಲಾಮೆವ್ವಾಂ ಫಿಲನ್ ದುವಾ ಮೀಹಾ ಏನ ಎ ಫಿಲನ್ ದುವನಿ ನುವತ ಹಂಗುರಾಮೆಗ ಕುರಿಮತಿ ಲಾಫಾ ವನಿ ಕಿಬುಲಯ ನೂನ್ ಕಮುಗಾ ವಿಯಸ್ ಎಹಾಲತುಗ ಏನ ಅದುವ್ವುಂನ ಫುರಗಸ್ದಿನುಮಕಿ ಏನಗೆ ಫುರಾನೆ ನುರಕ್ಕಾ ಹುವಾ ಕಮೆ ಕಮುಗಾ ವೀಹಿಂದು ಏನ ಅದುವ್ವುಂನ ಕುರಿಮತಿ ಲಾಗೆನ್ ಹೂರೆ ನಮಾದು ಕುರಿಂಚೇನು ಅದಿ ನಮಾದುಗೆ ತೆರೆಗ ಹಂಗುರಾಮೆಗೆ ಬಿರುವರಿ ಹಾಲತುಗ ಕುರ ಖೌಫ್ ನಮಾದೆ ಕಿವನು ನಮಾದೆ ವೆಸ್ ಒವೆ ಎಹಂ ವೀಮಾ ಮಿಹಾಲತ ಕೀವೆಸ್ ರಿಬುಲಯ ಕುರಿಮತಿ ಲುಮುಂ ಏನ ದೂಕೊಲ್ಲಾಫ ಏನ ನಮಾದು ಏನ ಹುರಿ ಕೊಳಕ ನಮೆಸ್ ನಮಾದು ಕುರಂಜೆ ಹಾಲತು ನಿಕಮುಗೆ ದಲೀಲಕಿ ಬಕರಾ ಸೂರತುಗೆ ದುಯಿಸತ್ತ ತಿರಿಸ್ ನುವವನಾಯ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ವಹಿ ಕುರವನಿ ಫೈನ್ ಖಿಫ್ತುಂ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَيَتَيَبَامِهُنَّ بِرْوَرِكَمِ مَدُرُ اجْنَمَا فَأَمَغُغَا هِنگا تِبَگَن نوت سوارُوَتِ بِسَوَارِي مَتِيگَا تِبَگَن نَمَادُ كُرَا هُشِكَمَ مِتَاگَا بِرُوَتِ كَمَ مِيَنَّنِي اَي دَمَّ مِ دَنَّوِ كَهَلَ بِرُوَرِكَمُگَ حالتُگا هَمِمَا بِرُوَرِكَمُگَ حالتُگا وا مِيها قِبْلَيَا دِمَالًا نوت قِبْلَيَا فُرَگَسْتِيگَن هُرَوِ نَمَس ಏನ ನಮಾದು ಕುರಂಜೇನೆ ಮೀನ್ ದೇಹ ಕೊದ್ದೇನೆ ಎಫದ ಹಾಲತೆಗ್ಗವ ಮೀಹ ಹುರಿ ಕಿಬುಲೆ ಕುರಿಮತ್ಲಾಗ ನೂಂಕಮುಗ ವೆಸ್ ಅದೇನೆ ಕಿಬುಲೆ ಕುರಿಮತ್ಲುಮಕಿ ಎಫದ ಬಿರುವತಿ ಹಾಲತೆಗ್ಗ ಕುರವೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಮುಗ ನೂನ್ ನುವಾನಮ ಏನ ಹುರಿ ದಿಮಾದಕ ನಮಾದು ಕುರಂಜೇನಕ ತಿಮ್ಮಣ ಹಾಲತಕಿ ದತುರೆಗ್ಗೆ ಮತೀಗಾವ ಮೀಹ ಸುನ್ನೆ ನಮಾದು ಕುರು ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಜಮಾನುಗ ಇತುರು ಕಲೇಫಾನು ದತುರು ಕುರಬ್ಬ ಒಳವಿ ಜಮಲು ಮತೀಗ ಎ ಜಮಾನಕಿ ಮತಿಂದಾಬೋಟುಗ ಉದುಹುನು ಜಮಾನೆ ನೋಂಗ್ ಇನ್ಸಾನು ಎಹಂ ವಿಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದತುರು ಮತೀಗ ನಮಾದು ಕುರವ್ವ ಹಿಂದುಗ ಫರುದು ನಮಾದು ಕುರವ್ವ ಮಟ್ಟಕ ಮಡು ಕುರವ್ವ ಫಾಬಾ ವಡಾಗೆನ್ ಇಬುಲೆ ಕುರಿಮತ್ ಲವ್ವಾಗೆನ್ ಎ ದತುರು ಗೆ ಮಂಜಿಲುಗ ಮಡು ಕುರವ್ವ ಫರುದು ನಮಾದು ಕುರವ್ವನೆ ಎಹನಕ್ಕಮಕು ಸುನ್ನೆ ನಮಾದು ಕುರವ್ವನಿ ಕಲೇಫಾನುಗೆ ಎ ಸವಾರಿಗೆ ಮತೀಗ ಜಮದುಗೆ ಮತೀಗ ಎ ಜಮದು ದತುರು ಕುರಮುಂದಿಯ ಕೊಮ್ಮೆ ಕೊಳಕ ವಿಎಸ್ಎಸ್ ಇನ್ನವಾಗೆ ಮಿಕಂಗೆ ಮಚ್ಚಂಗ ದಲೀಲಕಿ ಆಮಿರ್ ಬುನ್ ರಬಿಯಾ ಆಗೆ ಅರಿಹುನ್ ರಿವಾವೆಗೆ ಹದೀಸುಳುಗ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ ವಿದಾಳುವನಿ ರಾಯಿತು ರಸೂಲಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವಹುವ ಅಲ ರಾಹಿಲತಿ ಯುಸಬ್ಬಿಹು ಯೂಮಿ ಬಿರಸಿಹಿ قبل أن يوجه أي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة من عامر بن ربيعة بدالني نبي صلى الله عليه وسلم سواري के मतीगा ए सवारी ए मूनो अमरे के दतुरु कुरमुंदिया कोलका एकले गफानो ए सवारी मतीगा इन्नवा तस्बीह की उवा
ගුදුවේ ලබ්වා තිරිවේ ලබ්වා නමාදු සවාරි මතීගා ඉන්න වෑගෙන් කුරව්වන්නිකොත් ඉමම්මෙන් දෙකුණීමේ එහෙනකමකු ෆරුදු නමාදය ගොතකන් නුකුරව්වේ එබැයි සුන්නන් නමාත දතුරු මතීගා සවාරීග එකලේෆානෝ ඉශීන්ද එඳ වඩාගෙන් ගිබ්ලේ කුරිමත් ලැබුමන් නැතිවෙස් කුරව්වාෆාවකම සහ හදීස් ෆුරුතකුම් සාබිතුවගෙන්ද දතුරුගේ මතීගා වී නමවෙස් දෙමෙ දෙන්නේ ෆදාන් කුලදාන වෙගෙන් බා මීහා සවාරි හුට්ටාෆා ෆෑබාෆා දතුරුගම් නමාදු කුරුම් ෆෑබාෆා නමාදු කුරුම්ගේ කුරින් නමාදුගේ වගුතු නුකුමගෙන් දානක මිසාලක බලමෙන්ගා මෙන්දුරු මතින්දා බොටන් අරාමියාගේ දතුරු දිගුකම් අශාර නවාර ගඩිරුගේ ෆ්ලයිට් එක ගා වෙජ්ජනම මෙන්දුරු නමාදු නිමි අසුරු නමාදු නිමි මග්රිබ් නමාද ආමේ දාන එහෙම වෙජ්ජනම එන ජම්මුකෝ ගසුරු කුරම් වෙස් ෆුරුසතෙන් නේ මතින්දා බෝටුක එකනේ නමාදු කුරවෙන් ඔති එහාදතු ගාදෙන් එන ඒ ගිබ්ලේ කුරිමතිලා නුකුල දිෆාවා මෙහෙවීම ගිබ්ලේ කුරිමත් නුදනි සවාරි මඩු කුරීම නොත මඩු කොෆ්වා එන ගිබ්ලේ කුරිමතිලා නමාදු කුරවේ නම දතුරු මති ගාවස් ෆරුදු නමාදු කුරන් ජේනි ගිබ්ලේ කුරිමතිලාගේ දෙංගන් හතරවන සරුතකි ගිබ්ලේ හුරි දිමා ඔලිගෙන් නොත ගිබ්ලේ හුරි දිමා නේගිගෙන් එනාය බොඩල් ලෆා කුරවේ දිමාලකන් හොර නමාදු කුරුම් මේ මස් මිගොත දිමාදන අලගොන මෙන්නබස් රෂක මිසාලක ෆේබි ખાસકો ෆාලු රෂක නොත මිහු නූලේ හිසාබක දෙන් එතාගා ගිබුල හොරි දිමා আদি වකි ખાસකොන් අලොනමෙන් අවට්ටරි ගෛරු මුස්ලිම් ගෞන්තක දතුරු කුරායරුගා බේස් වරවාය ෆද කමක දතුරු කුරායරුගා එතන්තාගේ හොටල වර්දේ නම් ගේගා නමාදු කුරායරුගා ගිබුල හොරි දිමා නේගිගෙන් එමියාකු ෆෝනුන් නමස් සමුබයකුන් නමස් ගිබුල ඒනාය ලෆා කුරේ මින්බරක බලාෆා නමාදු කුරි ඒගේ ෆාම් ඒ නමාදු කොන් නිමුණු ෆාම් එඟුනේ අදි ගිබුල හොරි නුබා හොරි දිමා නු අනේ නුබා දිමාලක්කන් දෙමන්නේ නමාදම් මිහුරබුනේ ගිබුල හොරි දිමාලවර කොටක කතිවේ ෆයන් නොන් දෙmme දෙන්නේ මිසාදුගා මුනිෆතෙන් ඔලංගු ෆරාතකි ගිබුල නම ඒනා හොරි දෙකුණු ෆරාත නොත උතුරු ෆරාත එහෙම වෙච්චනම ඒරි මුලින් නුබෑකෝ ගිබුල ඒනාය නේගේ තනෙග්ගා ඒනා ගිබුල හුරි දිමා ඒනා බොඩ කබූලු ඒනා බොඩ ලෆා කුරවේ ගොතක මච්චා ඒනා බිනාකොන් ඒනා එන අමාදු නිමුණු ෆහුම් දෙන් ඒනා ගිබුල එඟුණු කම් ගාවිනස් ඒ නමාදු ගබෝ කුරාක නුජේන ඒනගේ නමාදු සහවාන එහෙම බීමා දොබතඛුම් නමාදුගේ රුකුන්තක නමාදුගේ ශරුත්තන් අලොන් මෙන් දස් කුරුමුම් මෙනුවි ෆුරිහම නමාදෙන් අලොන් මෙන්නක නුකුර වෙන ඉන්ෂාඅල්ලාහ් නමාදු සහම්ගේ ශරුත උතරෙන් දෙන්ව ශරුතයෙන් බියන් හෆ්තාගේ දරුස්කා බද්දල් කොල්ලුම් උම්මේදුගා වකෙවදාන هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته